Dobro došli u Znakove pored puta. Veliko mi je zadovoljstvo što ću danas da razgovaram sa mojim kolegom i prijateljom Milanom Bogovićem. Milane, dobrodošao. Bolje te našao i moram da kažem da je zadovoljstvo moje i želim te svu sreću sa ovim podcastom koji i pored velikog broja i da kažem već podcasta, malo onih historijskih, ali podcasta, mislim da je preko potreban ovom društvu. Dobro, vraćamo se u prošlost i upoznajemo neke ljude i u principu ja i u svemu što sam i pisao i radio, pisao sam o pozitivnim ličnostima. Međutim, ja sam htio da ovu emisiju započnemo o jednoj negativnoj ličnosti iz naše istorije, a ne mogu reći da nije zanimljiva, a to je Rade Pašić ili kako si ti njega u svojoj knjizi nazvao, Enigma jednog vremena. Dakle, to je sin Nikole Pašića i ako uđemo malo u njegov život, već na početak njegovog života, shvatit ćemo da on baš nije završio školu onako kako su svi ostali. Da. Pa prvo, mi smo prijatelji, nadam se da ćemo na ti, bit će nam lakša i gledalcima, verujem, lepše. Ja znam da si ti o Radi Pašiću govorio još na nekim promocijama na koje smo zajedno, pa negde 2016. 17. da si ga često spominjao, odnosno onu njegovu aferu do koje ćemo doći tokom Prvog svjetskog rata i da ti ono onako s jedne strane leži. Iskren da ti budem i kad sam ja razmišljao da li da pišem o njemu knjigu ili ne, uvijek je nekako nezahvalno kad uzmeš negativnu ličnost. Nezahvalno je kad uzmeš i ličnost koja je kontroverzna, tipa kao princ George, gde su uvrežena mišljenja da je on pozitivan, ti izneseš nešto drugo. Tako da za našu istoriju treba nekad i malo hrabrosti da bi uzeo da je pišeš. Rade Pašić potpuno je jedna negativna ličnost, bezpredmetno, ali sa dosta skrivenih detalja iz njegovog života. Evo, ti sad kažeš i kada uzmemo njegovo školovanje. On je preteča svega lošeg danas. Evo i tom školovanju. On je izbaciva nekoliko puta čak iz osnovnih škola. Kad je došao do gimnazije, tada su ga prebacili u privatnu gimnaziju. I ono što je kod nas neverovatno, sad gledalci se začude, jer kod nas kad govorimo o istoriji mislimo kao otkud tad privatnih škola, otkud školanje je bilo drugačije ili bilo privatnih. Ja ovdje i navodim koliko je privatnih škola, čak dajem godišnji izveštaj znajući šta će ljude interesovati, koliko ima državnih, koliko ima privatnih gimnazija i kako to ocenjuje ta neka državna komisija koja obilaze škole. Pa onda recimo u toj privatnoj školi, naravno i tad malo je liberalnije, školski program je malo, ajde kažem, lakši, ali daleko bolje su zdravstveni uslovi kako ta škola izgleda. Koliko se cenila tada diploma privatnog fakulteta, ali to neki odnos kao i danas kad kažemo državni fakultet i privatni fakultet? Pa evo što, nije isto tada se cenila, ali je Nikola Pašić isto uradio jednu stvar koja govori da je tokom čitavog života za sve postupke svoga sina znao, da je podržavao i da je bio saučesnik u svemu. Uzgred, ne bih ja rekao to da je Rade Pašić pao, iver ne pada daleko od klade, znači, ili ono kako kažu, ne padne jabuka ispod kruške. Znači, šta radi Nikola Pašić? Kada on završi, odnosno kad završava privatnu gimnaziju, on toj gimnaziji daje status državne. I njegov sin izlazi sa diplomom državne gimnazije da bi mogao da upiše fakultet u Parizu. I mi ne znamo koji je on fakultet u Parizu završio. Nema uopšte dokumentacije. Ja sam stvarno se svojski potrudio da je pronađem. On se predstavlja kao bankar, da je završio ekonomiju, ali nema te diplome. Dobro, fakultet života, što bi se reklo. Da, tu je doktorirao. U jakoj porodici. Meni je zanimljivo kad pričamo, evo, ajde, da se odsvrdemo malo na Nikolu Pašića, pa recimo oni njegovi citati, pa kad je bila Timočka buna, pa kad su oduzimali puške narodu, pa su zvali Nikolu Pašića da pitaju za savjet šta da rade, da li da predaju puške ili da ne predaju. On je rekao, zakon se mora ispoštovati, predajte, ali nemoj da iko od vas ostane bez puške. I mislim, šta je on zapravo uopšte i rekao i poručio ljudima. Vi kad pogledate tu vladavinu, recimo, kralja Milana Obrenovića, gde on
kralja Milana ruši u dve stvari koje su pozitivne za narod. Prvo je formiranje te stajaće vojske iz narodne u stajaću, to je uslovilo Timočku, a druga stvar koja je još neverovatnija u smislu Nikole Pašića, to da se on protivi železnici. Nikola Pašić, koji je godinu dana radio kao praktikant na pruzi Budimpešta-Beč, znači radio na pruzi, bio za to u inostranstvu, a u Srbiji je bio protiv toga. Pa dobro, nije Samo zbog negde političkih... Pa nije imao procenat toga, poznavajući njegov život. Ali da se vratimo na njegovog poznatog sina. O njemu čak može da se napravi dobar film kao što su Francuzi radili o nekim svojim prevarantima. On negde početkom 20. veka izjavljuje da on ne može da živi bez 500.000 dinara mesečno, iako je tada plata sudije ili nekih viših činovnika bila nešto više od 1.000 dinara. Da, pa svih oni koji su imali državni ispit, sudije, doktori, inženjeri, da, 1.350 do 1.550, tako se kretala ta plata. O njemu kada bi snimili film, on bi verovatno pretendovao, ali morao bi da se snimi sa tim nekim hollywoodskim budžetom, jer toliko je inspirativan da on negde poprilično liči na kuma i to bi morao, ne bi stalo u jedan film, imao bi bar 3 nastavka. I njegove malverzacije i ono šta je on sve uradio kroz život su gotovo nepojmivi. Jako bi bio izazov iako postoji i knjiga i neki dokazi za scenaristu, izazov bi bio generalno za casting, za sve bi bio izazov s obzirom što je radio. Ti pogledate... Hajde da krenemo od neke njegove prve afere. Pa da, prve afere on čini u Parizu i kada je završio taj fakultet koji pretpostavljamo da je ekonomija, njega su zaposlili u našoj ambasadi. I samo njegovo zapošljavanje u ambasadi je već bila afera. Već je bio problem. Zato što u državnu službu niste mogli da kročite, da budete primljeni ako niste služili vojsku. On nije služio vojsku nikad. Da, on je oslobođen vojske. Tako je. Kada počinje Prvi svjetski rat, on se dolazi sa tom potvrdom da je oslabelog srca i fizički da je malaksao. I da budemo iskreni, on je bio zapravo motiv u jedinom našem dobrom filmu o Velikom ratu, Marš na Drinu, snimljeno 1964. godine za scenaristu kada je pisao tu scenu. On prve te afere, odnosno to nisu afere te prve, to više možemo ih nazvati prevara. Jer on ima modele kroz čitav život tih njegovih sticanja para koje kreću od tih sitnijih prevara pa do velikih, ogromnih afera koje stvarno danas kad se konvertuju, to su milijarde u pitanju. U početku, ono što je bilo najjednostavnije, kao uposlenik ambasade, on je odlazio, ima taj čuveni sa onim juvelirom, kada on uzima taj jedan dijamant, vrednosti 35.000 franaka, on ostavlja 10 do 15% vrednosti toga, a ostatak traži da se fakturiše na ambasadu. I to je model koji on na početku radi. Znači uzima vredne stvari, da avans, da dokumentaciju da je uposlen u ambasadi, čak što je bilo istina naravno, da je sin predsjednika vlade, što je bilo istina, i za svakog je to bilo dovoljno pokriće, ne treba ti nikakav žirant, hvala, u tom trenutku da dobiješ nešto. Čim bi uzeo ili dijamant ili nešto drugo, on bi se brzo oslobodio toga, uzimao novac trošio. Kada dolazi na naplatu, tu je uglavnom Vesnić bio uvek taj koji se i žalio, ali ga pokrivao, obaveštava Nikolu Pašića o tome. Evo recimo konkretno kod tog dijamanta, on obaveštava Nikolu Pašića da je Radomir Pašić, sin njegov, se zvao Radomir, ali zvali su ga Rad ili Rada, da je napravio to što je napravio. Nikola Pašić kaže isplatite to iz dispozicionog fonda. Znači, od državnog novca da se isplati brljotina svoga sina. On se žali Meštroviću i kaže, eto šta je uradio, ne plaća od svojih para, nego ali kaže, nije to najgore. Najgore je što sutradan dolazi Rade Pašić sa telegramom svog oca u kome piše, rešio sam sve sa Vesnićem, čuvaj zdravlje. Samo čuvaj zdravlje.
Da, najbitnije je biti živ i zdrav, to je stara srpska poslovica i očigledno su oni funkcionisali po tom principu, ali možda njegova najveća afera jeste ona s platinom, zar ne? Jeste. Samo kratko, ti dispozicioni fondovi su bili u tom razdoblju nekom dok ne kreće da pravi sam te pare, da se dete osamostali, on tad radi te dispozicione čekove. Dispozicioni čekovi, odnosno ti fondovi, su bili korišćeni tokom, mislim, verujem da postoji i danas. Korišćeni su bili za plaćanje novinara, za plaćanje špijuna, za one stvari da ne bi trebao da se trag novca plati. I kod nas je postao taj neki zakon o računovodstvu, zakon 22 na državnom nivou, koji kaže kontrolu nad dispozicijonim fondima ima jedino i isključivo predsjednik vlade. Znači, nema čak ni ministar finansija, nego predsjednik vlade. Predsjednik vlade Nikola Pašić, njegov otac. Dobro, to mu je omogućilo neometano trošenje novca. Njemu su pronašli kasnije, doćemo do toga kad se sa Dragišom Stojadinovićem posvađaju, kad su ušli u taj klinči obračun. Dragiša Stojadinović je pronašao nešto preko 600.000 franaka potrošenih. Znači, sam Bog zna koliko je on zaista potrošio, ali su mu toliko pronašli. To sad kad bismo pravili odnos novca, to su u pitanju pa uglavnom ide puta 10. To su milioni u pitanju. Tako je. Bilo bi vjerojatno 6 miliona franaka. Ta afera sa platinom koju ti poznaješ je najmonstruoznija njegova, da se razumemo. Ima kroz knjigu i drugi koji udaraju uglavnom preko leđa seljaka, ali ovo je jedina za vreme Prvog svjetskog rata, odnosno za vreme rata. On je zajedno sa svojim kumom Gluščevićem, koji je bio sekretar poslanstva našeg, odnosno naše ambasade u Parizu, i Mirkovićem, koji je bio sekretar u Bernu u našoj ambasadi, švercovao je platinu u pravcu Paris-Bern. Gluščević je tu kompletnu dokumentaciju popunjavao, često čak išao u pratnju tih kovčega sa platinom. Švajcarska kao neutralna zemlja kasnije bi to preprodavala Nemcima. Da, moramo samo da naglasimo jedan detalj, da upravo zato što je bio zaposlen u ambasadi nije imao carinu na tu platinu i zato je mogao da prebaci u Švajcarsku. Tako je, on je mogao, kad se prenosi diplomatska pošta, ona ne podleže ni carini ni kontroli. I zato je mogao. Inače je bila zabranjena uopšte da se izvozi platina. Platina se koristila u proizvodnji vazduhoplova i granata. U jednoj maloj meri, ja moram da naglasim to, zašto sam prvi put kad sam rekao, onda su gledalci pomislili neki da se pravilo čitavo zrno od recimo nekog topa od platine. Da hvatamo platinu. Da, pa su onda rekli kao ne, pravilo se od zlata. To je u jako maloj količini, ona je služila kao neki katalizator koji je 3 puta pojačavao dejstvo kasnije eksploziva. I zato im je trebalo. I sad vi imate tu drugu stranu, prodajete neprijateljima platinu, znate za čega oni to koriste, da bi delom granatirali naše ljude na Solunskom frontu. Znači on je bez trunka empatije da bi zaradio neki novac išao protiv svog naroda. Znači ne samo protiv svog naroda, nego otac mu je predsjednik vlade tog naroda. I zato to daje posebnu monstruoznu notu. Ali ima i drugi deo, njegov preduzetnički, gde su posebno Francuzi bili kasnije ljuti na njih. A to je da je taj kovčeg, nisu se vraćali prazni. To je ono što se manje zna, nego su medikamente iz Berna švercovali u Pariz, koji su završavali na ulicama kao pijate. Jer dobri trgovci znaju, najskuplje je kad se vraća nešto u dvosmerna je trgovina išla. Za trgovca opijati. Tako je. I onda kada njih su gotovo posle godinu dana uhvatili zajedničkom akcijom švajcarske i francuske policije i hteli su da im sude po kratkom postupku jer je rat u toku. Vesnić kao Radeta Pašića su u stvari priveli, zadržali ga određeno vreme i pustili. Jer njegovih tragova nije tu bilo. Ovi dvojica su sve potpisivali. Ali kao ne samo kumče Gluščević od Rade Pašića, već je bio i verenik Vesnićeve poćerke, podigla se velika frka, ona je prvo nudila 500.000 franaka, isto pitanje otkud ambasadorovoj ćerki 500.000 da nudi da se oslobodi. Kada Francuzi nisu prihvatili to jemstvo, onda se podiže naša kompletna diplomatija i uzima taj slučaj da reši srpska vlada.
prebacuje se na Krf. Na Krfu je tada radio prvi bitoljski sud koji je bio na Krfu pozicioniran i sude im po civilnom zakonu. Pronalaze da nisu ispoštovani neka carinska dokumentacija i propisi i osuđuju ih novčano. Prekršajno, da plate Gluščević i Mirković i puštaju ih na slobodu. Krajem 1919. godine Gluščević, smatrajući da je tu stavljena tačka, to odlazi u Pariz. Međutim, u nekoj kontroli, legitimisanje, šta god, francuska policija ga locira kao čoveka koji je bio i uposlenik i da je protiv njega, to je u tom trenutku bila verovatno najveća afera u Prvom svetskom ratu. Član kriminalne grupe prevedeno. I verovatno ljudi se pitaju u tom trenutku otkud ti živ, ne otkud ti na slobodi, nego otkud ti živ, zašto nisi ubijen, streljan. I traže od naše države da se dostavi predmet. Naša država kreće, odnosno naše poslanstvo kreće da prevodi dokumentaciju. Vesnić je tad u Beogradu i Vesnić to stopira i kaže sad ćemo mi da odradimo jednu foru, a to je da će Bitoljski sud ponovo da se povampiri i da ponovo pokrene postupak. I prvostepeni sud Bitoljski pokreće ponovo i traži dokumentaciju nazad. Oni odgovore, proces je još uvek u toku. Francuzi šta će? Puštaju ga i vi mislite da je to kraj, da bi Politika 23. godine na naslovnoj stranici donela vest da je Gluščević dobio spor sa državom, da ih je tužio za tu platinu i novac koji su mu oduzeli i uredu časti, te je država dužna da mu isplati u tom trenutku 1,5 miliona dinara. Impresivno. Jedna neverovatna jedna priča, eto i afera, sa svim elementima koje može da ima. Sad kad se vratimo na Radu, dođemo do jednog momenta gde se priča može nazvati Dete voli slatko. Da. Vidiš, to priča je poput onih sa početka 2000-ih i šećerana koje su ovde kupovane za identične. Šećerane su kupljene za tako neke pare, tipa ne dinar, ali otprilike. I onda je krenula rasprava u Skupštini, gde je Nikola Pašić izašao i rekao neverovatnu rečenicu, rekao je šta ćete kad dete voli slatko? Bez ikakvog obrazloženja. I kroz ovu priču vidjet ćeš nekoliko puta. Znači, nema odbrambenog mehanizma, nema... Za Nikolu Pašića generalno govoreći kao političar koji je 45 godina bio na čelu Radikalne stranke, najdugovečniji ikada srpski političar. To da nije davao izjave medijima bilo karakteristično, ali da je izuzetno upravljao medijima i izjavom. Šta će da ide? Mislim da je tad bilo nešto 19 vagona šećera ili nešto više. Bilo je za šećerane. Bar tako Zvonimir Kolundžija piše u svojoj knjizi Korupcija u vreme Kraljevine Jugoslavije. Samo taj deo se navodi. Znači da je bilo u vezi prodaje šećerana nekih i da su one otkupljene za par dinara i da je to rekao. Ima, samo za kratko što smo preskočili, kada dolazi neki čuveni francuski novinar kod Nikole Pašića i posreduju naši, dolaze intervju, Aleksandar traži da Nikola Pašić da taj intervju, kralj Aleksandar. I zbog toga ga prima u dom. Njegova supruga dolazi i poslužuje slatko po starom srpskom običaju. Novinar se zahvaljuje. Milan Gavrilović, koji je predstavnik bio za medije tada vlade, komunicira sa njim na francuskom. Nikola Pašić je znao francuski, ali nije hteo da priča. Kaže da je govorio francuski i nemački. I tada francuski novinar pita kulturno i ljudno za ime supruge, koja se zvala Đurđina, ali Nikola Pašić preduhitri i kaže Jerina. I ovaj ga posle pita, pa što si rekao da se zove Jerina? Kaže, pa ko zna šta će on da napiše u tom tekstu. A ako to ne bude nama odgovaralo, mi ćemo da kažemo kakav je to novinar kad on nije znao ni ime žene moje. Znači da laže. Nevjerovatno. Toliko je
toliko je bio vešt, ali uglavnom kad pogledaš, uglavnom je za te neke manifetluke bio vešt. Njegovo, ajde da kažem ne jedino, nego da nije imao te afere sa sinom, pa i njegove afere koje je imao sa rudnicima. On je bio gospodar srpskih rudnika koji je dobijao za jednu platu. Po 1.500 dinara je dobijao rudnike na 50 godina. Da nije imao tu neutoljivu žeđ za novce. Imao i za vlašću, ali za novcem. On bi možda čak bio i pozitivna figura. Kad pogledaš njegov deo ratnog predsjednikovanja vladom, jer imao je on tu, kad zađemo dublje, jako teško stanje koje im je uspevao da hendluje i da li ima i tu neke prljavštine? Ima. Naravno, ti ćeš odmah reći Solunski proces, ja ću se složiti sa tobom. Ali kada 1915. godine, to je nikad u istoriji Srbije nije bio veći pritisak na Srbiju. Početkom te godine. Nakon pegavog tifusa, kolere i svih živih bolesti koje su napale tada Srbiju, saveznici nas pritiskaju da krenemo u kontraofazivu. Onu koju smo pokušali na Srem, 1914. godine u avgustu, septembru. Sa generalom Kondićem. Tako je, i Čevrntijom nesretnom i tim stradanjem. Mi imamo 2 plave grobnice i to, ja ne znam, nažalost, jako mali broj ljudi zna za ovu prvu koja se dogodila u septembru. Ofanziva, tako je, ali u toj Sremskoj ofanzivi mi imamo isto pritisak Rusije, da izvršimo napad na Srem. Naša vojska kreće u 2 pravca. Imamo demonstrativni, to je taj kod Legeta, Čevrntije, i imamo onaj kod Kupinova na Savi, gde prelazi prva armija sa sve regentom Aleksandrom. General Vladimir Kondić, nesretni, dobija dan ranije tu informaciju. On nema mogućnost ništa da pripremi. I dobija najlošiju moguću opremu. On dobija pontone koji ne dolaze do kraja obale, koji su rasušeni, koji popravljaju u toku tog dana. Zastaju u maršu, treba da prođu taj dan 40 km, oni zastaju i popravljaju te rasušene pontone, vidi da je katastrofa. Sve što je valjalo otišlo je za prvu armiju. On pokušava taj prelaz, kreće prvo da prelazi sa tim, kažemo, imamo pontonski most koji se gradi, a pontoni su u stvari 2 čamca na koji su poređane neke daske i koji možda primi možda 15 vojnika. I to je jako sporo. On do 4 sata pušta da se tako prevozi Timočka divizija, prebacili su 1 bataljon, ja mislim, ako i čita bataljon. I zaustavlja prevoz, koncentriše se na taj pontonski most. I danas po svim, jer kad se završi bitka, svi smo generali, danas kažu to je bila krucijalna greška koju je on napravi. Jer most nisu stigli da završe. Imao je lošu procenu, odnosno vojska ta koju smo trebali da povučemo i povukli smo na sebe. Zaustavljaju se u Rumi i u Sremskoj Mitrovici i kreću iz vozova, vraćaju austrougarske vojnike i oni potiskuju i to je bukvalno bilo jezivo. 600 vojnika se udavilo jer se raspao taj. Nisu znali da plivaju. To nije bilo u našoj kulturi tog vremena da se uči plivanje. A most nije bio dovršen. Oni su jurnili na most se raspao i 600 vojnika od 1300 koliko je poginulo, 600 se podavilo. I to je ta plava prva grobnica. Znaš li čiji je on praunuk? Vladimir Kondić. Vladimir Kondić, ne znam. Konde Bimbaše. Čoveka koji je otvorio kapiju Beograda za Karađorđeve ustanike 1806. godine. Ajde, bravo Slaviša, dobra informacija. I uglavnom meni je baš oslobodili. žao što jedan čovek takvog porekla koji je bio jedan od onih generala od kojih se mnogo očekivalo u budućnosti, naprosto njemu je uništena karijera, tako je. A ništa nije bio kriv. Njega su oslobodili nakon rata, sudili su mu, on je oslobođen, 1,5 dana je dobio zatvor, on je oslobođen od toga, ali mu je uništena karijera. I danas je on negde aboliran, ja sam živeo u ulici koja nosi Vojvoda Stepen, nosi njegovo ime Vladimira Kondića, ali ostao je taj gorak ukus. Ali kažem, drugi put opet to traže od nas 15. godine. Mislim, Srbija tada ima 500 000 ljudi pod oružjem, ali kakvi su to vojnici?
Epidemija Da, tifusa, još jedna hara. stvar koja je jako interesantna za tu Čevrntiju, a o kojoj se ne priča gotovo uopšte, a to je naoružanje sa ruskim puškama. Jer smo mi krenuli na oružanje, pošto je nedostajalo 100.000 pušaka, dobijamo Mosin Nagant puške i naoružavamo prvo one koji nisu imali oružje. I to je u Timočkoj diviziji bila, ne znam, neka četa drugog poziva. I onda kažu, kad dajemo njima, daj naoružaj čitavu Timočku. Te Mosin Nagant puške su bile u 2 kalibra. I različita težina zrna. Jedni su bili zrna obla i ona su težila nešto preko 13 grama. A druga su bila ova kakvi danas poznajemo šiljata, 9, nešto grama. Mi smo imali nišane podešene na ove od 13 grama, a dobili smo od 9 milijuna. I naši, kad su uzeli vojnici, tek ih dobili su ih nedelju dana pre te ofanzive. Oni su vidjeli da se nešto čudno dešava, jer, znaš, pre toga imali mauzerke koje su sjajne bile. Ne ide metak tamo gde ciljaju, šta se dešava. Znači, to je bio jedan od uzroka te naše tragedije. Zato kad se vide one fotografije iz proboja Solunskog fronta gde srpski vojnici svi nose po 2 puške. Tako je, nisu hteli da razduže, nisu hteli mauzerke. Od mauzerke nisu hteli da se odreknu, zato što ih je pratila dobro 4 godine ranije. Tako da eto, i ta tragedija. Mi smo dobili tih 100.000 pušaka, Mosin Nagant i ne znam koliko miliona metaka neodgovarajući s kojim smo mi ratovali. Mislim, kako smo mi preživjeli Prvi svjetski rat? Iz tog Prvog svjetskog rata izašli tako ovenčani slavom, kao takvi junaci. Protivno svemu. Znači, protivno svom zdravom razumu. Sad kad složimo te 4 godine ovdje ispred nas i da dovedemo najveće stručnjake na svetu iz naoružanja, iz taktike, oni će reći, pa neverovatno da ste vi danas živi da postojite. Neverovatno, ali sve tako je. Vojvoda Putnik. Tako je. Svi seljački sinovi, svi razumeli tog seljaka i seljak koji se transformisao u Prvom, Drugom Balkanskom ratu, osjetio ratovanje, s druge strane imate jednu tromu armiju koja nije decenijama ratovala i da su se daleko precenili i pocenili srpski narod. Srpski narod je branio svoje. Tako je, branio svoje grobove, branio svoje ognjiške, loš teren u koji oni posle dolaze, 915. raskvašen, blatnjav, teške komunikacije, gde smo mi to mogli i znali kako da se s tim i nismo imali u jednom trenutku šta da nosimo u tim komorama, ali kada su došle te granate opet prepravljene, što je isto katastrofa, kada je došlo malo hleba preko Grčke, kada je došlo malo hleba, kada je došlo malo hrane i taj oporavak onda u tom raskvašenom blatu, gde su oni posebno isto napravili grešku šireći taj front, misleći da će iz jednog napada raširenog fronta uspeti sve da koncentrisano u jednu tačku, probili ih tu, ostalo je istorija. Ali kažem, recimo... Mackensen da nije stigao, ja mislim da Austro-Ugarska nikad ne bi mogla da pobedi Srbiju, bez obzira što je 10 puta imala više stanovništva, imaš počereka koji je već tu i koji razume narod. Jel tako? On je u Bosni i on je s tim narodom. Negde ih je bolje razumeo. Imaš decenijsko marketing decenijski gde se oštre protiv Srbije, gde o Srbiji govore najgore, gde nazivajući varvarima, da ovde imaš te neke naredbe koje ne donese pred početak ofanzive, koje su strašne, koje ja ih uvek nazovem kao... prema njima kao prema ljudima. Gde daju dozvole za ubistva. Tako je, oni su, to ti najbolje znaš, pisao si u Ratnicima Crne ruke, pisao si i baviš se tim komitskim odredbama. Oni su se plašili komita, to je strašno bilo. I oni stavljaju tu tačku jednu da svi oni koji se pronađu u šumi, da se odmah po kratkom postupku streljaju jer se smatraju komitama. Ali baš imaju dobre razloge da se plaše komita. Pa dobro imaju. I tekako imaju. Ali da završimo ovo. Ima ona jedna teorija, izvini. Na Mačkom kamenu upravo komite Voje Tankosića su zarobile jednu elitnu pukovniju iz Hrvatske i sad to je teško utvrditi, ali neki istoričari tvrde da su u njoj služili Josip Broz Tito i Vlatko Maček. I ova Voja Tankosić kad ih je zarobio, jednu polovinu je streljao po kratkom postupku, što je u takvom ratu i bilo normalno zbog tih zločina koje su počinili, a drugu polovinu je pustio preko Drine da se vrate u Bosnu. Pogrešnu polovinu, očigledno. Da. Šta bi bilo da je zamenio te 2 polovine? Koliko bi...
istorija ovog naroda bila drugačija? Pa da. Mislim, ulazimo u već sad polako, ali vratit ćemo se. Šta bi bilo kad bi bilo? Ne, šta bi bilo kad bi bilo, nego ulazimo u onaj deo koji je strašan za srpski narod, to je Drugi svjetski rat na kojem ja ne stojim dobro, a vidim da i naši istoričari su uskomešani, posebno ovih dana oko tog Drugog svjetskog rata. Problem je što mi ne možemo da sredimo, Slaviša, našu istoriju. I problem je što se i dan danas ne shvata koliko je istorija značajna za identitet jednog naroda. I ne samo za identitet, za život jednog naroda, za budućnost jednog naroda, mi to ne shvatamo. I toliko olako pristupamo istoriji, kao da je to nešto nebitno. I džaba misli svih najvećih mislilaca, najvećih političara koji su uvek stavljali istoriju u prvi plan, govoreći od Churchilla da se ponavlja do ne znam, pa i naših nekih vladika koji su govorili da se budućnost ne gradi na zaboravu istorije. Mi ne možemo to da shvatimo. I kod nas je i dalje ta istorija toliko na margini. I 100% sam siguran, život dajem, da nam se ne bi dešavale ovakve stvari, da samo 10% da više vrednujemo našu istoriju. Da bi bili drugi narod. Ali tu moramo... nije da tražimo opravdanje, ali ti ja smo nekako generacije, ako se sjetiš kako smo mi učili istoriju u školi, ona je učena na način da bude nezanimljiva, da bude dosadna, ili ako učimo istoriju Drugog svjetskog rata, da bude takva da ni ti koji si 6. razred ili 4. ne možeš da poveruješ prosto u to, jer se graniči sa američkim filmovima ne B, nego C produkcije. Istorija ne može da bude Niko nam suva. nije pričao o, ne znam, interesantnim detaljima iz istorije koje ćeš sad ti kad počnemo da pričamo... Ne znam kako je bilo kod tebe, kod mene se svodilo na diktate. Svodilo se na diktate. I ti ne možeš sada da uzmeš istoriju i da je diktiraš i da deca pišu i da je mehanički napamet uče, da to iznesu, jer će oni tu istoriju da zaborave za ne nedelju dana, nego za 2 dana nakon ocene oni to zaboravi. Okrenuo je nešto drugo da uči da budu. Ona mora da se s razumevanjem uči. A mora i drugačije da se pristupi. I da se sredi, da se razume. Ja znam, imao sam par predavanja u školama, tako, sa decom, i onda pričamo o Velikom ratu. I onda kad im kažem, znate ko je jedini general koji je poginuo u Velikom ratu, on se zove Ilija Gojković, to je ovako. Ali kad im kažem, znate li da je jedini srpski general Ilija Gojković koji je poginuo u Velikom ratu, je poginuo tako što je pištoljem napao podmornicu, i onda svi podignu glavu i žele to da čuju. Dakle, sam taj pristup jeste narativ. Priči mora da bude da ljude neko zainteresuje, da to ipak nije nešto suvoparno koje moramo da ispoštujemo kroz jedno uvo da izađe na drugo. Evo, spomenuo si sad priču o prvom srpskom avionu. Kod nas i dalje je neuvreženo mišljenje, nego kustosi u muzeju vazduhoplovstva, koji duše nije otvoren, rekonstruišu ga, koji je možda jedan od lepših muzeja u Srbiji naših, i dalje govore da je prvi srpski avion Sarić number 1. To jednostavno kad pogledaš... To je Subotica, tako? Pa tako je, pričamo o 1911. godini, pričamo o Ivanu Sariću, koji je biciklista iz Subotice Bunjevac. Znači, u tom trenutku Subotice je Austro-Ugarska, čovjek nije Srbin. Ne može da bude prvi srpski, može da bude prvi jugoslovenski, slovenski, prvi sa ovih prostora, ali prvi srpski ne može. Prvi s teritorije Srbije. A onda imaš jednu prelepu priču o našem prvom avionu, on se zvao Komitski avion, koji su napravili četnici, Voja Tankosić, Vasilije Trbić, Dragiša Stojedinović, sedeći u kafani Balkan. Sedeli su tad, to je vreme prvih pionirskih letova. Znači, još uvek nemamo da se serijski proizvode avioni, da lete nad Evropom, i koliko su oni bili vizionari. Znači, danas kad kažeš to četnik komita, i to kod većine ljudi deluje da oni u tom trenutku su bili neki varvari i tako dalje. Ne, oni su bili... Govorili su po 2-3 jezika. Oni su bili gospoda evropskih shvatanja koji u tom trenutku možda među prvima shvataju borbenu moć aviona. Oni žele u vojsci da vide te avione. To možda možemo da prevedemo kao da je neko kod nas 1991. godine shvatio borbenu moć drona. Apsolutno. Na tom nivou. Toliko su gledali jer su bili posvećeni onome što rade. I kažu, vreme je da mi pravimo naš prvi avion. Znači, još približnije, to je kao da sada mi krenemo sa svemirskim programom.
i dogovaraju se, pošto je bio taj neki pionirski let Rudolfa Simona nad Beogradom, pao je avion, ostao je taj motor, oni uzimaju motor, imaju Hercegovca nekog Merčepa koga kontaktiraju i sa njim dogovaraju da se napravi prvi srpski avion, daju mu rok 6 meseci, nakon 6 meseci da dođe u Beograd, tada su oni svi te pionirske letove izvodili na Banjici gde je stadion Rad. Naravno, to nije bila pista, već bila jedna poljana sa nekim hangarima. Ispoštuju stvarno Merčep i piloti dođu nakon 6 meseci na pistu, međutim pilot kada je video da to nije pista, već jedna poljana i da će to biti teško poleteti, on kaže ja ovde ne smem da poletim. I normalno pritiskaju ga najviše Dragiša Stojadinović, on se ističe u ovoj priči, kaže vidi, ubio me ti ili ja pokušao da poletim pa padnem, opet ću se ubiti. Onda pokušaju Merčep, pa Merčep kaže, ne znam da li shvatate, ali ja sam konstruktor, ja nisam pilot, ne znam. I u tom komešanju, tom ludilu, Dragiša Stojadinović ih pomera, ide ka avionu i seda u avion. Avion kreće, poleće, pada. I onda imate izjavu zvanično Dragiša Stojadinović koji je preživio to. Inače, Dragiša Stojadinović je taj četnik Plejade, Voje Tankosića, Vojvode Vuka, on je učio Gavrila Principa pucanju, bio je jedan od naših najboljih strelaca pištoljem. Kaže Dragiša Stojadinović u toj izjavi, doslovce, meni je bilo žao okupljenog naroda koji je došao, a hteo sam i da vidim šta smo mi to kupili. Da mu učini plezir, kako su tad govorili. Tako je. Pošto sam jednom vozio motocikli, mislio sam da mogu i avion. Zamisli to. Zamisli tu hrabrost i ludost. I kaže, seo sam u avion, povukao sam ovu ručicu gasa, kada je došlo na 1500 obrtaja, rekao sam da puste krila i avion je jurnuo napred. Čim je jurnuo avion napred, ja vidim kino operatera koji ispred mene snima, to je onaj stari sistem dok se vrti film, i kaže, ja tu prekrstim se i kaže, izvini Bože, pošto ubio sam ga, pregazio i ubio ga. Kad vidim drugi problem, avion juri ka hangaru gde je okupljeni narod i narod beži. U tom trenutku shvatim da mogu upravljati avionom, te naglo povučem ručicu u desno i tu se srušim. Srušio se na istom mestu gde je Rudolf Simon. Sad šta se desilo sa avionom? Isto interesantna priča. Njega su odgurali u jedan od tih hangara i ostavili ga. Neposredno nakon toga počinje prvi Balkanski rat, mobilišu se trupe, treći poziv ostaje tu u Beogradu i smešteni su na Banjici. Prvo su sa strahopoštovanjem, tako u knjizi iz 39. enciklopedije nekoj o istoriji avijacije kažu, prvo su te čiče sa strahopoštovanjem gledale na vazduhoplov, kako je došlo hladno vreme, prvo su ga založili, sve što je bilo drveno, iscepali, uzeli su krila i napravili obojnice oko nogu, a motoru se gubi svaki trag. Neko ukrao motor. Kome je trebao motor od aviona u tom trenutku kad ne znaju koji ne zna šta je avion? Znači, ne znaju šta je, ali je neko procenio da to možda može vrediti i motoru se gubi. I to je priča o prvo srpskom avionu. Koji, ja ne znam, to je statistička greška ljudi koji ja ne bi znao, nego sam radio neki projekat, pa sam tako naučio i pronašao to. Sad mi je, pa možda mi je i stao mozak, jer ne mogu da se setim, da li je prvi ratni avion, čini mi se, oboren u Srbiji? Da, Raka Ljutovac. Tako je. Ako se ali imamo onu ne trilogiju Stevana Jakovljevića, nego mislim da se nešto zvala seljačka trilogija, pa imala reizdanje Prometejevo, Srbijicu, ako znaš. 300 sile pritisle Srbijicu, odlična knjiga. Preporuka za gledalce. U toj čitanju te 3 knjige ja pronađem da su oborili 1900, Raki Ljutovcu se to negde pripisuje 915. godine da je iznad Kragujevca oborio, koliko se sećam, ili da. Ja mislim da je na Ceru čak. Ne. Ali u toj knjizi koju si ti čitao, a ja i koju preporučujemo da čitaju ljudi, ima ispovest jednog od redova koji priča kako su i pre toga oborili avion. Na Ceru je prvi put sa zemlje oboren sa mitraljezom. Tad smo oborili prvi. Ali da smo topom srušili, ima i taj jedan deo da je srušen pre Rake Ljutovca. I onda sam ja to dao, tu informaciju, prosledio, pošto je i Nemanja Dević tu radio neki predgovor,
onda sam mu poslao to da vidi, kaže pa ovo bi moglo biti interesantno dalje za nekog i tako dalje, ali sam im dao informaciju, sad treba da se bave ovi profesionalni istoričari time. Znači čini mi se da smo mi pre Raki Ljutovca oborili, svakako Srbi su prvi i to se kod nas vodi kao dan PVO-a, ja mislim, ili tako nešto. Znaš koja mi je tu najzanimljivija priča u toj knjizi? O onom tipu koji je bio zarobljen, pa su ga poslali u zarobljeništvo u Nemačkom, pobegao u Holandiju, pa bio u Holandiji, radio na nekom imanju i odlučio se vrati. I vratio se peške kroz tadašnju Austro-Ugarsku, kroz rat, došao u svoje selo, noć, on ušao da spava u štalu, ne zna kakvi su odnosi uopšte u selu, okupacija i tako dalje. Njegova žena otvori vrata i kaže, a večeras si došao, a sinoć nisi hteo i zalupi vrata. I on se od muke pokupi i produži na Solunski front. I onda završava priču, oslobodili smo Srbiju, došao sam kući i onda sam tu ženu otpustio. Bilo je ti priča isto mislim da sam pronašao, sad ne mogu da se setim tačno kod koga, da li kad sam radio ovu braću Milačić ili kod nekog drugog, ali uglavnom su našli kod Bugarina pismo i sliku njegove supruge. I onda je to bilo onako, mislim svašta se dešavalo, to je 4 godine rata, 2 godine u izgnanstvu. Kažem ti, čudo da smo uopšte opstali, ali priča kakvih imamo i svega prvoga onoga što imamo. Bilo je velike časti, recimo supruga Vojvode Vuka je živela u Srbiji, on je možda bio nakon pogibije Tankosića, možda bio i naš najtraženiji ratnik od strane okupatora. Njegova supruga je doduše pod devojačkim imenom živela u Srbiji, on joj je slao pismo preko Crvenog krsta i tu niko nije napravio problem, nije internirao, nije uhapsio, nije mučio. Bez obzira kakvi su nam neprijatelji bili, naročito u toj prvoj godini rata, ipak ta nekako nemačka okupaciona sila koja je došla zajedno sa Makenzenom. Jeste, ali zato Bugarska, Slaviša, jeste, ali zato Bugarska je učinila takva zverstva i to na nedužnim civilima. Pa, mislim da ne bude iz ove dve priče... Tu se ne zna koja je gora od Bugarska ili Austro-Ugarska. Da, ili Hrvatska. Da ne budemo, sad ove dve priče smo rekli koje su onako bile malo i smešne. Pikantnije, pa da. Da, ali da slučajno neko ne pomisli sad da se omalovažavaju žene koje su ostale u Srbiji. Žene u Srbiji su podjednako učinili veliku stvar kao i muškarci na frontu. One su se borile da, mislim, mi smo danas 82% ruralna zemlja. Tad smo bili gotovo 100%. Malo ljudi znao, dakle, kako potiču uopšte kod nas kreputaši, spomenici. Muškog stanovništva nije bilo. Žene su se borile da sačuvaju imanje, da sačuvaju porodice, da sačuvaju, da se obeležava krsna slava, da na njima je opstalo. Žena je stup društva, kako je rekao Vladika Nikolaj. Međutim, recimo, malo ljudi kod mene u zapadnoj Srbiji, u mom kraju, do skora nije bilo seoskih grobalja. Ja sam se uvek čudio zašto, ali ti kad odrasteš tamo, tebi je to normalno dok ne izađeš negde. Zapravo, tokom Prvog svjetskog rata nije više bilo muškaraca. Žene nisu imale snage da nose mrtve, nego su sahranjivale u blizini kuće. I onda je naprosto nastao običaj da je groblje bukvalno u njivi pored kuće. Ja sam skoro prošao kroz tvoj kraj i prolazeći sam baš to konstatao koliko danas ima i danas koliko ima i pored puteva kraj putaša, odnosno koliko ima u dvorištima kuća grobova. To je postalo je običaj vremenom i sad kad prođe 1 ili 2 generacije, 3. generacija uopšte ne razmišlja da li je to u redu, nije u redu, kako je to nastalo, nego ugledamo se na pretke. Ima tu i još jedna stvar, eto, kod mene, na primjer, u selu koje baš i nije malo, opština do, ne znam, pre nekih 25 godina nije dala lokaciju za seosko groblje. Tako da ima nešto i što je, kako bih rekao, dodalo na poštovanju tog običaja koji je nastao tokom Prvog svjetskog rata. Da. Meni, skoro sam neku pričicu bio objavio o Dragi Ljočić.
i ona je isto negde u blizini, jeli, tvoj kraj Šapca, koja je prva žena lekar u Srbiji. I pitao sam na početku i na kraju videa iskreno ljude, da li znate ko. I 90% ljudi je odgovorilo ne. Znači, Draga Ljočić, koja je prva žena lekar, koja je zajedno sa Lazom Lazarevićem i Jovanom Ivanovićem Zmajem besplatno lečila ljude, a fokus je bio na deci ponajviše. Žena koja je prva prevela knjigu jedinu na svetu u tom trenutku o nezi dece, koja je učestvovala u 5 ratova. Znači, u 2 rusko-turska, u 2 balkanska i u Prvom svetskom ratu. Ona nije 40 godina mogla da se izjednači u toj lekarskoj službi sa muškarcima. 40 godina se borila i na kraju dobila, godinu dana nakon Prvog svjetskog rata, dobila je rešenje čija joj se služba prihvata i žena koja je prva u Srbiji ostavila prezime svoje i uzela muževlje. Žena koja je bila supruga Raše Milošević, jednog od tih radikalskih prvaka koji je osuđen u Timočkoj buni zajedno sa Perom Todorovićem na smrt. Ona je u tom trenutku bila trudna. Ona je došla do knjeginje Natalije i zamolila knjeginju Nataliju da im se preinači. I onda je dobio 3 godine zatvora je dobio njen suprug. Izašao iz zatvora, imali su 4 dece. Jedna sjajna, neverovatna žena. I sad Šabac, Lipolist, oni čuvaju sećanje na nju, imaš dom zdravlja, ambulanticu, u Beogradu na Karaburmi 1 ulica. 99,9% ljudi u Srbiji ne zna za takvu jednu ženu, koja je veličanstvena. Ja sam ti sad rekao nekoliko rečenica. Ona nije jedina, recimo danas... Nije jedina, ona je jedna, ne stotine, sad sam siguran da imamo 1000 žena koji su tako veličanstvene. Prati medije pa koji žele da govore o feminizmu, pa mislim da niko od tih, bar sam ja upoznao neke koje se zalažu za tako nešto, pa kad pitam, znate ko je Delfa Ivanić, na primjer, Nadežda Petrović, dobro, Nadeždu znaju kao slikarku, ali i tu jako slabo. Ali taj početak srpskog feminizma, nacionalnog srpskog feminizma, koji kad uđemo u istoriju je nešto što je bilo pionirski na svetskom nivou, ne na evropskom, nego na svetskom. A opet s druge strane, koliko je bilo poštovanje kod nas prema ženama u narodu, jeste da nije samo Nadežda koja je imala i bogate roditelje pa je mogla da se školuje u inostranstvu, nego se dešava to da imamo i među komitama, specijalnim jedinicama, jednu Sofiju Jovanović, kada žene u svetu nisu mogle da služe vojsku. I u ostalom imamo jedan od najvećih ponosa našeg naroda, a to je Milunka Savić, o kojoj si ti napisao knjigu i koja je najodlikovanija žena u istoriji ratovanja. Jeste. Ona je najodlikovanija u Prvom svjetskom ratu, najodlikovaniji vojnik, i to često moram sad da pojasnim u posljednje vreme, jer ima dosta fotografija, krenula je ova era kolorisanja fotografije i sad više negde, čini mi se, i dolaze do izražaja ordenje i dekoracije, pa sad kažu, recimo, eto, Sofija Jovanović ima više odlikovanja. Pa da, ali te dekoracije se ne gledaju samo po broju, nego se gledaju po kvalitetu, odnosno koji je to rang i ko je dodelio odlikovanje. Milunka Savić ima 2 legije časti. Legije časti su u svetu jedno od najviših odlikovanja. To je Francuska u rangu, oficiri u rangu vitez. I ima njihov ratni krst. Jedna od par žena. Navodi se negde jedina. Nije jedina, ali jedna od par žena. I ima Karađorđevu zvezdu s mača, ima Obilića za hrabrost i to je po 2 puta dobijalo. Tako da je Milunka Savić tu onako bespredmetno najodlikovanija. I njena priča koja je takva kakva je, zaboravljena od svih, radila kao čistačica, ima mnogo kontrasta u njenom životu, pa je to izdvojili. Ona je postala danas negde sinonim i za sve zaboravljene junake, ali sinonim negde i hrabrosti i humanosti i mnogo toga. Da li si slušao pesmu od Sabatona posvećenu? Jesam, Dark Lady. Pa Sabaton generalno... Sjajno. Jeste. Sabaton generalno radi taj Prvi svjetski rat i mnogo toga su oni, vidim ja, obrađivali i oni traže teme koje su interesantne i to obrađuju. Uradili su sa kompletnom onom animacijom koja je jako lepa.
eto, kod nas još čeka. Kod nas je nevjerovatno da mi takve veličine imamo i da ti kad pogledaš imaš Marš na Drinu, koji je 64. snimljen, i posle toga imamo par ovih pokušaja. Neki od njih čak, kako vreme prolazi, čini mi se da zaspanka i nije toliko loša. Kralj Petar koji je otišao jedan drugi pravac, koji po meni iskrivio je i mi smo imali one tribine, ako se sećaš, a sećaš se, nismo u tim godinama da zaboravljamo crna protiv bele ruke, pa ja sam branio ove belorukce, ti crnorukce. Jedni i drugi su oni ratovali za Srbiju, kad pogledaš. Jedni i drugi su naši, treba objasniti ljudima da tako je. Ok, zalažemo, mi mislimo da su jedni u pravu, drugi, ali danas... Ali su krvarili jedni i drugi. Ako uđemo u našu istoriju, mi smo potomci jednih i drugih. Tako je. Sasvim sigurno i treba da gledamo šta ćemo sutra. Međutim, kad smo već kod žena, baš lepo što smo nametnuli ovu temu, jer čini mi se postoji neki narativ koji se kroz medije vrlo često provlači. Ne kaže se žene u Jugoslaviji, nego je to Srbi u prošlosti nisu vodile računa o ženama. Ja baš čini mi se što više upoznajem našu istoriju, ja mislim suprotno. U smislu da recimo imali smo jednu Čučuk Stanu. Kada govorimo o Prvom svjetskom ratu, pa mislim da smo baš tu, ako sagledamo koliko je žena vojnika bilo, pa čak i Antonija Javornik, Slovenka, došla u Kragujevac, promenila ime u Natalija Bjelajac, da bi mogla da služi u srpskoj vojsci. I da bi zaštitila svoju porodicu od odmazda. I srcem su je prihvatili naši, pa jedna Flora Sens, kad piše o srpskom vojniku gdje ona služi sa Srbima, s kolikim poštovanjem se oni odnose prema njoj, iako je jedina žena kod njih. Jest. Pa, i mi smo odnosno mi treba da se ugledamo na te naše pretke upravo baš na taj način. Ovo što si rekao u jednom trenutku, u vreme Prvog svjetskog rata je vreme još da se žene nisu izborile za svoja prava. One nemaju pravo, na svetskom nivou, evropskom, nemaju pravo glasa. To što je doživjela Draga Ljočić u medicini, oni to isto doživljavaju. Ti imaš samo jedan medicinski fakultet koji prima žene u svetu, to je Cirih. I Draga Ljočić samo odlazi da završi medicinu. Nije to diskriminacija Srbije. Srbija je ponajmanje diskriminisala žene. Ona 1919. godine uspeva da izjednači žene i muškarce, dok još pola Evrope nije uspelo to. Što se tiče Prvog svjetskog rata, to učestvovanje žena u ratu, to je samo karakteristično za Srbiju. Meni je neverovatno bilo da čak to Rusi nisu dozvolili. Znači, mnogo liberalnije zemlje, Francuska, nisu dozvolile ženama da uzmu pušku. Sad imam jednu anegdotu iz neke 1924. mislim da je, kad je jedna naša žena, nije u redu da kažem ime, trebala da doktorira i zapravo doktorirala. Jedan član komisije, naš veliki, izuzetno cenjeni naučnik, je pitao ko joj je pisao doktorat, jer žena ne može da ima mozak da sve to zna. Mislim... A ne, vreme, kažem, takvo vreme je vladalo u svetu da je neko ko je bio svetski priznati naučnik je imao tu neku vrstu predrasuda, ali te predrasude su nastale, pa baš čini mi se, zahvaljujući njegovom školovanju u svetu gdje to postoji, ali u Srbiji, u jednoj maloj zemlji, u jednoj seljačkoj zemlji, jedna Milunka, jedna Sofija Jovanović, potom jedna Nadežda Petrović, žena možemo reći iz porodice koja pripada visokom društvu, sve su mogle da urade ono što su želele. Dakle, nije bilo te vrste predrasuda, više je bilo poštovanja. Posebno kad se uzme u obzir ovo što si rekao, kolika je zemlja. Zemlja nakon Balkanskih ratova je oko 4 miliona ljudi. Kad pogledamo osnovno zanimanje je uglavnom se bave zemljoradnjom, stočarstvom, znači poljoprivredom. Svaki, recimo, 10. oficir na početku Prvog svjetskog rata nije bio seljački sin. Znači nije bio, 9 je bilo. Od 4 vojvode 3 su seljački sinovi. I to je ono što ja govorim. Oni su razumeli
kako diše srpski vojnik. Oni su potekli sa sela, znali su koliko on može, koliko može da trpi. Negde trpljenje, to isto je bilo poprilično bitno. S druge strane imali smo i kralja Petra u tom trenutku, Karađorđevića, koji je veći deo svog života nije proveo kao kralj. Nije imao mogućnost da se uobrazi, da ga ponese moć. Čak je i bio gerilac, čak je učestvovao u Hercegovačkom ustanku i kad čitaš šta komite pričaju o svom kralju Petru, to se vidi da pričaju o nekom ko je identičan njima. Pa prošao legiju stranaca, znaš. Ima tu par nekih opet nejasnoća, recimo kod kralja Petra. Kralj Petar je završio i prestižni koledž i prestižnu akademiju Saint-Cyr u Francuskoj. I onda kažu šta će on u legiji stranac. Kralj Petar nije mogao, pošto je bio strani državljanin, on nije bio Francuz, bio Srbin, nije mogao da počne kao oficir u njihovoj vojsci. Ali je želeo da ratuje i želeo da vrati toj zemlji, a uzgred ni mogao da se vrati u tom trenutku u Srbiju i on odlazi u legiju stranaca. A šta bi Karađorđev unuk mogao da radi? Zapravo, pa šta bi mogao, to je sjajno Tomislav rekao. Sa tom DNK koju je nosio od njega. Mogao je da se bavi poljoprivredom. To je Tomislav rekao Karađorđević kada je nakon Drugog svjetskog rata odlučio da uđe u posao sa Jabuka. I onda su mu rekli kako ti koji si, posebno u tom trenutku Kraljević, još uvijek imamo priznavanje, nepriznavanje, da li je Srbija još uvijek, odnosno Jugoslavija kraljevina ili nije. I njemu kažu, nemoj, pa ti si Kraljević, ti si princ, da se baviš sad ti poljoprivredom, da se baviš jabukama. A on je rekao, pa kako Karađorđe moj se bavio svinjama, pa su ljudi krenuli u prvi srpski ustanak za njim i birali ga za vožda. Što ja ne bi mogao da radim pošten posao. I on se princa Tomislava, isto priča koja, posebno što ima jedna od najčestitijih memoara koje sam ja čitao u životu, bi bila sjajna da se ekranizuje. Sa tom njegovom borbom da on uspe kao običan čovjek, mislim običan čovjek, jedan od nas, gde njega odbijaju, on hoće da uči. Ne možeš da uđeš sad u bilo koji posao, pa ni u posao sa, ne znam, jabukama da nešto ne znaš. I on preko preporuke odlazi kod jednog vlasnika farme, ovaj neće da ga primi. Kažem, ne treba mi neki tu princ sad koji će da mi tu izvoljava i koji će da zabušava na farmi, samo mi smeta. I on onda kod njega bukvalno svaki dan 2 nedelje dolazi do koje nije shvatio da ovo je rešen i da hoće. I onda kod njega on se bavi onime što rade obični radnici na toj farmi. Od, ne znam, prskanja, branja jabuka i šta je već sve trebalo da se radi, dok nije skupio neki novac da otkupi neku malu, da mu i taj čovjek kod koga je on te 3 godine radio pomogao. Pa onda čim je kupio tu farmu, on se useli u ostavu za alat, jer je želeo da ima svoju kuću. Komšija ga prijavi, kaže, on živi tamo i dođe policija, izbaci ga napolje. Kaže, ne možete da živite u ostavi za alat, to je zabranjeno u Engleskoj. Tako da je stvarno prošao jedan onako težak život, vratio se, pa onda te priče 90-ti koje je imao ovde i eto danas njegov sin živi na Oplencu i to je nešto lepo, što je možda najlepše na kraju iz njegovog života. Sad smo na nekom kraju emisije, već sat vremena razgovaramo, vrlo brzo je prošlo. Ja sam mislio da neki 15 minuta, izvinjavam se. I koliko smo velikih ljudi pomenuli, od Sofije Jovanović, Milunke Savić, Rake Ljutovca, Drage Ljočić i tako dalje, ali počeli smo sa Radom Pašićem. Pa s njim da završi. I usput smo, završit ćemo s njegovim ocem. Sve ove ljude koje sam sad naveo, oni imaju ulice ili male uličice ili spomen ploče. Nikola Pašić, u sve podatke koje imamo i zaštitu sina, ima centralni trg u Beogradu. I mislim da u svakom gradu bar ima neka Pašićeva pa ima ulica. Ima i najveći spomenik možda posle pobednika, njegovi knez Mihajlo, tu su negde, a? Pa možda čak i veći. Da, ima Stefanu Nemanji dole, da, on je najveći, pa pobednik, ali jedan od top 5 spomenika u Beogradu. Zvali su me emisiju jednu, tema je bila da li treba izmestiti spomenik Nikole, jutarnji program,
sa sve anketom i nisam mogao da odem. Pitanje je bilo zameniti s Milunkom Savić, naravno da bi ja rekao da treba zameniti, ja nisam možda ni toliko objektivan, ja bi sve zamenio ja bi pobednika zamenio s Milunkom Savić. Mada možda bi pre zamenio sve sa srpskim seljakom, znaš. Pa dobro, to ono je mišljenje Živojina Mišića, tako je. Bolu i seljaku, možda bi. Najlepši spomenik u Beogradu je spomenik Vojvode Vuku. U parku Vojvode Vuka. Dobro, nisi objektivan, sad se subjektivan. Ne, nisam. Šalim se, jeste. I postoji tu jedna neka lepa energija oko njega. Zašto? Zato što je on podignut nakon Prvog svjetskog rata. Nemci kad su došli u Beograd, nisu sklonili taj spomenik, nego su poštovali svog velikog neprijatelja, bar tako oni kažu. Onda su došli komunisti, na tom spomeniku su četnička obeležja u potpunosti, ali četnička iz Prvog svjetskog rata koju su četnici u Drugom svjetskom ratu iskoristili. Pa ga ni oni nisu sklonili i dan danas stoji tu i govori recimo o ispravnosti jedne velike ličnosti. A znaš za spomenik, onaj Karađorđe koji su uništili Austrijanci tokom Prvog svjetskog rata? Da, gde je danas spomenik zahvalnosti Francuskoj. Tako je. I mislim, mogu da se pronađe te fotografije, čak je ostao slepi guslar. Jedino je on od tog spomenika ostao i stoji pored spomenika zahvalnosti Francuskoj. I meni taj spomenik, kad sam pogledao, stvarno jako lep. Na njemu je Karađorđe, pa ima bila je stvari. Karađorđe na vrhu, žena koja prinosi dete, tu je, ne znam, sa lovorikama žena kao pobedniku i tako dalje, slepi guslar i svašta ima nekih elemenata na njemu. I onda sam malo se zainteresovao za taj spomenik i čitao čak i štampu tog vremena i kaže, nakon Prvog svjetskog rata prosto su svi kritičari da su mogli, zahvalili bi se Austrijancima što su ga podili. Kaže da je to toliko loše bilo idejno rešenje, da svi koji su bili na otvaranju, kad su ga otvorili, su zanemili koliko je to loše izgledalo. To je nevjerojatan podatak. Mislim da je Branislav Nušić dao neki komentar dobro, koji je bio u skladu sa tim. To liči na njega, mada meni taj spomenik zahvalnosti Francuskoj nakon bombardovanja ne znači ništa. Krenuh na to mesto. Koliko je mesto, recimo, ovo što si rekao, ovdje Vuku, pozitivne energije, tako imam problem sa tim. Zato sam i krenuo to. Uzgled, ja sam prošle godine, sin mi je bio maturant i maturanti se skupljaju tu i imamo neke fotografije kod Vojvode Vuka zbog obližnjeg hotela u koji su išli. I stvarno je prelep taj deo tu. Međutim, tu sa ovim nije energija uopšte dobra bila. Eto, nije odgovarao ni Karađorđević i oni su bili šokirani kad su vidjeli taj spomenik nakon otkrivanja. Onda su hteli Austrijanci da tu podignu spomenik caru Franji na tom mestu. Pa nisu uspeli. Na kraju je ovaj spomenik Francuskoj koji je ispao jako nesretan. Čak sa tom porukom koja je nakon bombardovanja dobila drugi smisao, tako je, volimo Francusku kao što je ona volila nas. Ali u redu, to su podigli naši preci, francuskim precima, oni su se poštovali i to je u redu. Milane, došli smo do kraja, mnogo ti hvala što si bio moj gost. Uvek mi je zadovoljstvo da pričam s tobom ovako. Zadovoljstvo je, kao što sam rekao i na početku, moje, ja tebe jako poštujem i za tebe stoji jedan ozbiljan rad i veliki broj junaka si otkrio ovom narodu, znam koliko te ljudi poštuju i čitaju i mojim krugovima, pa nadam se da ćeš mi kada objavim knjigu koja je trenutno u štampi o generalu Petru Živkoviću zvati da malo govorim i o tom. Biće mi zadovoljstvo. Evo za sljedeću emisiju i preporuke tvoje knjige Rade Pašić, Princ nesreće, Milunka Savić i druge. Puno. A vama, dragi gledalci, hvala što ste pratili Znakove pored puta. Zapratite nas i na YouTube-u i na društvenim mrežama. Prijatno večer.